Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kugaruka mu makuru abagezweho aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri icano. Amakuru yacu rero tuhera hano muri Kongo, aho tubwira ko FARDC yakomeje kurasa mu bice bituwe cyane iminembwe. Kuri iki cyumweru tariki ya 29 Werurwe 2026 isa 2:45 kugeza isa 11 za mu gitondo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, ihuriro rya Kinshasa ryateye ibisasu bitarasobanuka neza hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasiranga n'uduce dutuwe cyane nka Mikenke na Gakenke mu misozi ya Minembwe. Itangazo AFC M23 rivuga ko ibi bitero ari ukurenga ku buryo bukabije ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Byongeye kandi saa 12:00 z'umugoroba tariki ya 29 Werurwe 2026, iryo huriro ryinjiye mu mujyi wa Shanji utuwe cyane muri teritwari ya Karehe iherereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ryisha abaturage b'inzirakarengane 7 rikomeretsa abandi barenga 20. AFC M23 ikomeza ivuga ko ubu bwicanyi buheruka bwiyongera ku bundi bumaze gukorwa kandi bugaragaza umugambi ugaragara wo kuba ibiterabwoba mu baturage. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwanga nkana gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje ubwabwo. Mu kurenga ku nshingano zayo, ngo leta ya Kinshasa ikomeje gufatanya n'abagize umutwe wa FDLR ikanabashyira mu nzego zitandukanye, bikaba bigaragaza umugambi uteye isoni wo guhungabanya umutekano n'iterabwoba. Akaba ari ukubyifasha no muri iyi nkuru ivugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, amakuru yacu rero reka tuyakomereze hano n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batubwira kuri uyu mu perezida wa Kongo, aho batubwira ko Perezida Tshisekedi yijeje abanyekongo kamere kigiye kumwubakira igisirikare karahabutaka. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yijeje abaturage b'igihugu cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubaha ubufasha burimo kububakira igisirikare gikomeye. Ibi yabivuze mu mpera z'iki cyumweru gishize ubwo yahuriraga mu mujyi wa Bandundu n'abatware gakondo bo mu ntara ya Kwilu. Akomoza ku masezerano n'igihugu cye giheruka gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Tshisekedi yavuze ko mu by'amasezerano azafasha Kongo harimo kubaka igisirikare gikomeye. Yabwiye abaturage gakondo ati, ikintu cyiza ngira ngo mbabwire ni icyerekeye igihugu cyacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bufatanye ni ikintu gikomeye cy'igiciro kinini. Mubwira abaturage bacu ko ubu bufatanye bugiye kudufasha gushyira iherezo ku kajagari kose kari muri Kongo. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Tshisekedi kandi yavuze ko abanyamerika bari mu nzira zo kujya gushora imari muri Kongo mu rwego rwo guhakaza abaturage b'icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komeje agira ati, abanyamerika bazazana n'amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo. Bagiye kubaka imihanda, bashinga sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi, ubuzima bw'abana bacu buhinduke. Tshisekedi yasabye abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo bababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri muri iki gihugu ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo, gusa avuga ko ibyifuzo byabo biri mu nzira zo guhinduka amateka. Akaba ari ukurera byifashe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, tuve muri Kongo gato tunyarukire mu gihugu cya Iran, aho batubwira ko Iran yemeje ko komanda w'ingabo zirwanira mu mazi yishwe. Umutwe w'ingabo za Iran Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC wemeje urupfu rwa komanda w'ishami ryawo rirwanira mu mazi Alireza Tangasiri nyuma y'iminsi ine Israel itangaje ko yamwishe mu gitero yagabye.
Muri tangira avuga ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara IRGC yavuze ko Tangsiri yarashwe ari mu kazi ko gushyira ingabo ku murongo no gukomeza ubwirinzi kubirwa no ku byambu, aho yaje gupfa azize ibikomere bikomeye. Nubwo uyu muyobozi wabo atakiriho, IRGC yagaragaje ko ibikorwa by'ingabo zirwanira mu mazi byakomeje nta nkomyi, harimo ibitero bikomeye no kugenzura umuhora wa Strait of Hormuz, umwe mu mihora y'ingenzi ku bucuruzi bw'isi. Islamic Revolutionary Guard Corps yavuze ko itazahagarika ibikorwa byayo bya gisirikare, igaragaza ko itazaheruka kugeza umwanzi arimbuwe burundu, mu mvugo igaragaza gukomeza umwuka w'ubushyamirane mu karere. Tangsiri yari umwe mu bakomanda bakomeye ba IRGC, akaba yarashinzwe cyane kugenzura amato anyura mu muhora wa Hormuz. Aheruka no gutangaza ku rubuga rwa X ko nta bwato bufitanye isano n'abateye Iran bwari gukomeza kunyura muri uwo muhora. Uyu musirikare wari uzwiho kuvugira mu ruhame no kunenga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, yari yanarashyiriweho ibihano na Amerika muri 2019 nyuma y'ibikorwa byo kurasa indege ya drone y'ubutasi hafi y'uwo muhora wa Hormuz. Urupfu rwe rwitezeho kongera ubushyamirane hagati ya Iran n'ibihugu bishinja ibikorwa by'ubushotoranyi mu karere. Akaba ari ukurero byifasha hano mu gihugu cya Iran. Yes, tunyarukira hano tuve muri Iran tujye muri Uganda. Aba tubwira ko Bobi Wine yahishuye ko abashinzwe umutekano bamufashije guhunga. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Bobi Wine, yahishuye ko yahunze igihugu nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 Mutarama umwaka wa 2026, aho yemereye France 24 mu kiganiro baherutse kugirana ko yahawe ubufasha n'abashinzwe umutekano mu buyobozi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine yagize ati, nibyo koko nahunze urugo rwanjye ku itariki ya 16 Mutarama nyuma y'umunsi umwe habaye amatora, nyuma y'igitero cyagabwe ku nzu yanjye. Yongeyeho ati, kandi mu by'ukuri igihe igisirikare cyagabaga ibitero ku nzu yanjye bitegetswe na General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Museveni akaba n'umuyobozi w'ingabo zacu, narasohotse mva mu rugo rwanjye kandi nari maze amezi hafi 2 nihisha. Yakomeje yemeza ko haratanzwe amabwiriza yo kumwica. Bobi Wine yavuze ko yabonye amakuru mbere y'umugambi wo kumugirira nabi. Yagiye kwihisha mu hafi amezi 2, ava mu nzu itekanye yimukira mu yindi, ariko yirinda gufatwa. Muri icyo gihe urugo rwe rwagabweho ibitero. Igitero cya kabiri umugore warahohoterwa kandi ajyanwa mu bitaro. Yongeyeho ati, amaherezo nashoboye guhunga igihugu cyanjye maze nongera kugaragara i Washington. Yashimiye abagande basanzwe bashyize ubuzima bwabo mu kaga, baramucumbikira, baramugaburira kandi baramurinda igihe yimukiraga ahantu hatandukanye. Abajwe na France 24 yavuze ko ubushobozi bwo guhunga igihugu bwo guhunga abayobozi ibyumweru byinshi byerekana amacakubiri ashobora kuba ari imbere mu butegetsi. Bobi Wine yashimangiye yerekana ubufasha yahawe n'abo mu nzego z'umutekano ati, nibyo koko icy'ingenzi abaturage ba Uganda barandinze aho najyaga hose. Abaturage basanzwe bashyize ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'imiryango yabo kugira ngo bacumbikire, bangaburire kandi banyambike. Ariko icy'ingenzi nayo mfite ubufasha bw'abashinzwe umutekano ntavuga mu butegetsi batemeranya n'uburyo igihugu cyacu kiyobowe, cyane ko igisirikare kiyobowe n'umuhungu wa perezida uriho. Rero narafashijwe kandi nashoboye guhunga igihugu nyuze muri kimwe mu bihugu binini ntari buvuge. Bobi Wine n'ishyaka rye NUP bavuga ko amatora ubwayo yaranzwe no kohereza abasirikare benshi, guta muri yombi abayoboke, gukata internet ndetse n'uburiganya. Bobi Wine na bagenzi be bandi byavuye mu matora byemeje ko Museveni yatsindiye manda ya 7. Bavuga ko amatora yakozwe ku mbunda. Akaba ari ukurero byifashe. Akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu. Ariko nyamuneka mbere yuko dusoza ndagira mwibutse ko wowe utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda like,
ugasharinga iki kiganiro, ukanatera comment ukatubwira uko wumvise iki kiganiro. Ari kumwe nanjye David hano kuri channel ya David Talk Sport. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu mwese, turabakunda neza cyane.